vlog kasi kaime no tam ke metro ko man tong kodo metro bo phai tong ka tabuk ang office no tini tai strap sa pore ang high court thanai norok nai tong no ani desk bai ke office ni desk ni file with file mang chini ani desktop ani desk organi system ani mane desktop office ni desktop aja ko ang tam nai tong ke norok on number nai mane on number ke code number obong ke bo item number chole tong 11 number ke ani code number tini ni meta tamo session chole yako baksa ke chole tong ka obor ke chole tong ka code number 3 ro ke chole tong ka chini matter kalau malu mana judge lo kamu mah matter nang dis kai baksa matter ke brok time nang itu brok time nai hearing ni bagai ke jeng tam bagai aro acui tong nai awa acui tong nai sai jeng oro office tong ni no jeng dashboard nai tong mano je semuanya cini gandar mana cini item number gandar kai nai a semuanya jeng thai ko thangai ang API kai nai tabuk ang Delhi High Court ni premises ng daron sa kita or sa traffic jam tabuk je tasing ng orang gari tumani abo advocate sa memang je Delhi High Court bang pero ke tini ni chimino gang chundan yoro Delhi Bar Council ni president ko last time notification ni sir अब जतन चिंता करो लेकिन न सुनो को नमलाई तो मेन गेट ते yang entry खाने थंग तंग अब के कोड ओके intensive student होंगे ang tabu bayre wa so tabu court ni bayre wa tam ni ke judge bo break na nang tanga tai 12 ta 10 12 10 ta mo tai sa chok nai achok pai break ong nai lunch break on pe tangke ani matter phane tabuk item number 5 chole tomo ani ke item number 35 tabuk ke kisa break chole tomo lunch break on tabuk amge ang bobo coffee naka whole coffee tabuk ang Delhi Bar Council thanto Delhi High Court Bar Council kisa ani form rok norok nai tong tabuk lunch break joto no ongkar jak lunch kene angka obo chimina ka tam ni ke mai chef ka no onek oro sijak tong Delhi High Court Bar Association oro no joto court no tong amte association chin ko Delhi High Court ni ke obo no ang tabuk library usi or lunch break ni bagai or langsung ko ani tai one hour poreng ke chin meter tai sa chat asok nai up puro tang nai or library bai court asok chalian just 20 meters ta or senior educator ko achok lai tomo ang boro nachoka norok nai tong mano ang fumo norok na itu norok nai tong ang tabuk lobby wo kaisa lobby wa chak judge no lasing tomo lunch break omani bo tabu thayako binisido ke abo ono lasing tite no amora chak doka nge tini ni chini kachan matter tomo abo ka bonded labor ni case jeng in modern days of jeng simon wo jeng presume kayo bonded labor exist kaya
Kintu chini country wo kau ma jago no bonded labor apa no umi tongko. Abo mo ani meter pai ni kunu sana nanglia because chini kaisa criminal appeal Delhi High Court no pending abo February 6 2023 wo decide umai je abo decision ni mote no chini tini present case abo decide kaisa nai am bagai ठीक है बाद में ठीक है अपन bagai और कुछ लेमन सोडा नहीं ठीक है अपनो नाइसिंग तंगोचन अब जजमेंट नो माइबो फाइगा अब चालाइसो नो नाइरक चापाइखा दिउनि लंच तबो 3:30 तो तबो कानि ऑफिस थांग दं दिनि किसा बिजि नो ऑफिस पाइखांगे आं जाय दिरक फाइ दङ आगरतलानि ब्रक न मालायनाय काइसा सिस्टर को एडमिशन नाजाक दिल्ली यूनिवर्सिटी बोनो किसा हेल्प खाइनो बागै आं त्रिपुरा बबनो थानाय आरो परे नगो थानाय अबगे हाई कोर्ट स्टामे रिनोवेशन खाइ दङ आं फाचिङ ओके एग्जिट नरम नाय दं दे आं नरम टाइप अपडेट थानाय काम फुंनाय